Sen Kürt müsün? Ben Kürt'üm efendim. He? Evet, ailem Kürttür. Ama Kürt dışında ailemizin içerisinde Ermenilik de var. Babaannemin Allah ailesinde kahretsin, Yezi... Sen Kürt müsün? Ben Kürt'üm efendim. He? Evet, ailem Kürttür. Ama Kürt dışında ailemizin içerisinde Ermenilik de var. Babaannemin Allah kahretsin, ailesinde Kürt olduğunu bilmiyordum ben Yezidilik de var. Yani çok farklı şeyler de var Yezidilik ailemizde. de mi var? Evet. Ermenilik de var, Yezidilik de var. Dedem de Mısır göçmeni. Ne yapayım şimdi? Ben Yok hangi birini ya. seçeceğim? Mısırlı mı olayım, Kürt mü olayım, Ermeni mi olayım, Türk mü olayım? Birini seçmem Oğlum gerekiyor. seni işe alırken biz bakmadık mı senin seçeceğine? Ama biz bunlara bakmıyoruz dedik ya geçen hafta. Polisim biliyorum seni. Bak bu tarafa. Bak bu tarafa. Provokatörlük yapıyorsun. Polisim biliyorum seni. Polisim. Provokatör. Küfür ediyor. Gördünüz mü yukarıya? Evet. Polis arkadaşlar. Biri Polis. Halka küfür ediyor. Senin görüntülerini aldın mı? Resmen taş atıyor. Sırf kavga çıksın diye. Kadınlara çelme atıyor. Bak halkı. Bakın. İçimizde bir sürü sivil polis var. Dikkatli olun. Bizi bilinçli bir şekilde saldırıya sevk ediyorlar. Yapmayın. Gelmeyin bu oyunlara. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Hiçbir zaman savaştan, kinden, nefretten yana olmadık. Sivil polisler içimizde. Taş atıyor, kadına saldırıyor, küfür ediyor. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Asla ama asla banda bir zarar olmasını istemiyoruz.
یەکەم شت ئێمە ئەو قسانەی کە ئێمە لەگەڵ براکانی کوردمان کردووە دوو سێشتی زۆر محەدەد. یەکەم شت ئێمە پێمان گوتون ئێوە دەبێ بە یەکگرتووی بچن بۆ دیمەشق. تەجروبەی ئێمە لە هەرێمی کوردستاندا کە پێکەوە چوون بوو بەغدا تەجروبەیەکی زۆر سەرکەوتوو بوو دوای ساڵی 2003. یەکەم خۆتان بە خاوەن سووریای نوێ ببینن، تەسەڕفاتی چاوەڕێی ئەوە مەکەن لە دیمەشقەوە دعوت بکرێن، ئێوە خۆتان بکەن بە صاحبی سووریای نوێ. ئەم سووریای ئێوەیە، دیمەشق پایتەختی ئێوەیە. ئەز نەهاش دەبێژم لازمە برایەتمە لە سووریا بچن بۆ دیمەشقێ و نەک وەکو میێڤان تەسەڕف بکەن، خودی ماڵ تەسەڕف بکەن، ماڵا وایە جهێ وایە پرۆساوانە و دیمەشق پایتەختی وانە، پایتەختی سووریایە. لازمە ئاهوو بەرێ خۆ بدەنێ بۆ هەندێک حەلێک ببینن مەسلحەتەوە هەمە سووریادا. Ben size sayayım. Hadsiz, arsız, bölücü, istismarcı, hain. Bunların tamamını kendisine iade ediyor. Kimin adına konuşuyor, ne adına konuşuyor bilmiyorum. Hep topu bir baş danışman. Hükümetin sözcüsü değil, AK Parti'nin sözcüsü de değil. Danışman dediğin Sayın Cumhurbaşkanı'na fikirlerini ifade eder. O da böyle bir hukukçu olarak fikirlerini beyan etme hakkına sahip. Ben bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar hadsizlik, arsızlık ve diğerlerini ben saymayayım. Bir insana bırakın hukukçu olmayı, baş danışman olmayı yakışıyor mu?
Yezidilik de var. Yani çok. Sen Kürt müsün? Ben Kürt'üm efendim. He? Evet. Ailem Kürttür. Ama Kürt dışında ailemizin içerisinde Ermenilik de var. Babaannemin Allah ailesinde kahretsin, Kürt olduğunu bilmiyorduk zaten. Yezidilik de var. Yani çok farklı şeyler de var Yezidilik de ailemizde. mi var? Evet. Ermenilik de var. Yezidilik de var. Dedem de Mısır göçmeni. Ne yapayım şimdi? Ben Yok hangi birini ya. seçeceğim? Mısırlı mı olayım, Kürt mü olayım, Ermeni mi olayım, Türk mü olayım? Birini seçmem Oğlum gerekiyor. seni işe alırken biz bakmadık mı senin seçeceğine? Ama biz bunlara bakmıyoruz dedik ya geçen hafta. Ona bak her şey çekilmez ya. Arkadaşlar lütfen bizim yandan tekrar bir dinleyin. Hey tekrar edin. Çekme çekme. Tamam çekme. Tamam çekme lütfen. Ona bak her şey çekilmez ya. Arkadaşlar lütfen bizim yandan tekrar bir dinleyin. Hey tekrar edin. Приехали, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что вы лезете? Что вы творите, пиздец? Ну что вы робите? Так вызовите милицию, пожалуйста. Ну что вы творите? Вылазь нормально с машины. Ну зачем вы это делаете? Вылазь с машины, я сказал. По-доброму. Да зачем вы робите? По-доброму вылазь с машины, я сказал. Ну нафиг это делаете? Пустить, пожалуйста. Вылазь по-доброму с машины. Бегом. Пустить, пожалуйста. Приехали. Да ну что вы робите? Пустить, приехали, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что вы лезете? جبوی گو ام لوی نرخی پیروز ام بحثا 14,000 شهید دیکن ام بحثا 25,000 بریندار و گازی دیکن ام بحثا گلک انسانی وندای دیکن اف همو بی گلی پیشکش کن جبوی گو ام لوی نرخی پیروز خودی در کبن و به آرمان به انجام بکن پیوست ای روش همو روشن بهتر ام لی خودی در کبن روشن دیروکی و حساس لسر تواهی کرداد مشی تنی روجاوای کردستانی نینه خطریه که گو ایرو لسر روجاوا تیمشاندن لسر هرسی آلی دیتر باشوری خواه برو جلاتی خواه بباکوری خواه جبرویه که پیوسته و ارک واجبه که ایرو جبوی هر کردستانیه که و ایرو پشتگیریه شورش روجاوای کردستانی بکی جبرگو هم خطری جان دکن ایرو دجمنه ما به تواهی ناوین خواه و بحمو آلین خواه یعنی بده طاو درزی و گره دیدن گو چاوا شورش روجاوای کردستانی بن بخن و ایگو کاربه لهمبری وینا که بس هکنی دیسا کردستانی نه جبروی که ام ایرو گرک ام یعنی سرخوش نبن ام ایرو نه میجیمه و زاکرما آماسیا به ام خطری ایرو ناو لنگ ما خطری که ایرو گل سر روجاوا دمشه لسر سلیمانیه لسر هولیره لسر زاخویه لسر دوکا لسر محاباته لسر آمده اگر گنجن کردا ایرو و خطری هست نکن بلا بزن بن پیش رو جوانا که جی پیش روشه که خرابه پیش روشه که تنبونیه بلا هم سرخوش نبینم بیجن ایرو هنک حرم ما آزادن ایرو کرد سرورن اره امش همو وقتی ایرو خورترن امش همو وقتی ایرو به میجیکی گو امزانن برای ملکودره ام تبگر دکن ام خودی او هزا عسکری و سیاسی و گلکی گل پیش نامه لی او نای واتایا گو ام جبیر بکن گو دجمنه کی مازن جی لی پیشامه هر غلطیه کی ما
gavekî ku em xelat pavêjin em ê temenekî pir mezin bidin banga min ji bo ciwanê Kurda ev e îro îro xwedî li şoreşê derkevin herkes birêvazê xwe herkes bi derfet û imkanên xwe dibe ku tu bibe şervan dibe ku rojnamavan dibe nivîskar dibe hunermend lê gerek her hebûna te di şoreşê de hebe tu wek Kurdekî gerek tu behra xwe di şoreşên her sê çar aliyê Kurdistanê de bibînî da ku bi rastî dikarî bi rûmet jiyan bikî ji dervî wênekê em kar bijim henekê xwe dikin eger îro em ciddî li hundirê şoreşê de cî negirin tiştê mayî navê dibe slogan û bi slogana welat ava nabin bi ked û kar û xebat û şer ava din Fotoğrafçı arkadaşlar sen söyle bize. Buradaki arkadaşlardan getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.